Mayam Bukrumzari to Nibir Impact News Ni Raj Nongthombam Manung Hutna Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butar SHRI. English Amaga Chamapan Merfutra Matoida PV Nursing Raogi Matamda Hodokiba Look is policy na chahi kunitho hello matungda 2014 da Narendra Modi na Prime Minister or matungda Act is policy haidon hongdo khraba matung sida Manipur gi miyam da Act is policy sida karina hong bolai se habi question mayam hangrakpa adu bahari ba question mayam sigi marakta handakta ikoi kuitana Manipur gi sanaroi se nupi football sanaroi sing amadi business ki delegate ki apunba contingent amana mandle amadi saigang da chatuna maroina football match ani sana kiba mandle da aduga madugi matungda Numinini Thana business meeting Mayamo Pangto Kibasigi Matanga, Aduga Hariba business meeting Aduga Hariba, Kongchat Asida, Manipurna, Mandleda, Amadi Saigangda, Maruina, Myanmar Gamenda, Karam Karama Makalgi, Akui Memorandum Sing Tamamba, Aduga Kari Kari, Leba Anisigi Marakta, Aduga Indiagi, State Amoriba Manipurna, Kui border, State Amo Urunina, Masida Manipurna Kari Kari to Wayaba, Manipurna Kari Tamamba, Manipurta Kari Harakpa, Hive Nasimba, Mayama Kana Kibere, Hariba. Delegate asida kugi sports amadi youth affairs and sports minister oikiba oibiriba letpa hockey aduga wangjing tentha gi MLA P Brojan amadi Kakching gi MLA Y Surchandra so hariba kugi delegate asida yobi ki aduga delegate asimaru ina actis policy actis policy committee Manipur gi convenor Kh Shivachandra namasi luching biki aduga hariba delegate asida kugi healthcare gi medical gi delegate haibatare kugi sise hospitals research Sise Hospitals and Research Institute ki Managing Director Chairman Oibiriba Dr. Palin Masamaksu Yaubiki Hariba Kongchat Asida Manipurna Natraga Indiana business meeting aduda karam wapam thamamba aduga Myanmar gi maike degi mandle amdi Jagang region gi maike degi karam wapam sim thamla ki bahasi matangda Manipur gi miyam de hen khana gidam tangasi Manung hunagi discussion se khana gadribe topic si mission Myanmar acts policy ni aduga hariba topic se khana nenu gidam tangasi Impact News ki studio links in the library basi joining us tonight on Manung Hutna Acts Policy Committee Manipur gi Convenor Oibiriba Oja Kh Shivachandra ni hamta Oja Shivachandra Bataramuk Cheri, welcome to the show, appreciate your joining. Also joining us Kakching Assembly Constituency ki MLA Oibiriba Oja Y Surchandra ni Oja Surchandra Bataramuk Cheri, welcome to the show, appreciate your joining too. And also joining us Sise Hospitals and Research Institute ki Chairman and also Managing Director Oibiriba Oja Dr. Kh Palin ni Oja Palin Bataramuk Cheri, welcome to the show, appreciate your joining too. Ahan ba question si Oja ahum maki oina open question thamjage hariba Chayol amma chupna haitare January ki tarik kunmari degina kunthra matoi bhauba chaluba khongchat asina aduga haire khongchat asi manungda kogi football diplomacy haiga football su sana rakpa numini tarik January ki tarik kunteret amadi kunipan da aduga January ki tarik kumapan amadi kunthra dana respectively mandle amadi Jagang region ki government singa kogi business ki meeting torokpa maroi na mafum aduga trade ki miyam yaurga members sing yaurga habatare haire ba khongchat asi da Manipurna Indiana Madudagi Lauri Haina Kanbaya Bakogi achievement Haganaka biggest takeaway sing Sikari Kari away have seen a Hogzaki Ahmad was a like Zakari having. Quay Sairas and Tapi with the Amsum, he couldn't muk have time as he egg policy, egg is look is policy, the egg is policy ole. At the way but the way about Tabak Mayam, Soto to Mingyu in a cock Mayam sing seat or no idea have a query even in Parliament lay but how's your books at tree. Ado handak ki sida asaw breakthrough nen lawi aduga handak saliba team maruina ayambo novel MLA Tamus Surchandra yamna mafam sida hanadagi su chatpire aduga yamna sungma mi khra yawba se Mr. President mayam Europa dagi health care gi da ha Manipur gi sangnai ba Kh Palin mayam si yawbo sina impact kam pien khale yam nungai jabadi football si akhoi yam kuire sana ge na tawjarak pase 2005 adai football se sana ge tawe do Manipur se the football se pusala sana ba ngam da ba haitara du ada na mathang to handak tani oi se football sana ba telam na gam haje ba football gi se am kanai sangai festival da mandle team la ga sana ro matung da akoi na mu mandle da sana ro ba se kwai da gi mi su yam phajana yaure do ga Manipuri sing si ihan han ba da kamai ta buno kai du khangdra ga su sana ba gi standard Jaganga koi sana da koi internet suno adu mandle ga taw da dik ani sino da koi mai thi howe mandle na ani koi na sigi yam kana ba yam lai gre yam nungai ba na mu khitang communal racial kaino da haje banate mandle da choi na cha ni na ta ba Manipuri sing hai tai even mai tai section khara su namitu da loina chen tho ga yeng ba du
yam nungai ge ngon da pen ge haidi mayam sing si amukta admain punba phangi da bu gallery da maite mayam chang lawba and the event akhoi na swai da Myanmar ga mandle ga Manipuri sing ga sanabada akhoi swai Manipuri sing na mandle gi favor da nuksi oina law gi da mandle da sanabada su mandle gi mi mayam ama Manipur nuksi bi badagi akhoi support ga lawrak padu it is a kind of emotional integration and football se am kana ga haida apart from football asai diplomacy hai bi do am chume aduna si chumna khaki mandle government na sanabu oidaba nipiro da haidi parliament ga khanar ga smain tawnu yum thangna ba India ga Manipur ga sanaba football sanaba se even moina bok loina yara aga hojikti sahi ki calendar da yaw oire football se Shanghai festival su hojik leijari ba khoi government sina tawraga di Shanghai festival so dum chatharani tang kunma kuntruk se dum chatharani asomda tang kuntret kunipan si for some reasons akhoi tang khra hongdok pa yai kaino sidai sida 26 January ga yam nang naram ni na kana hong ba khoi gi honorable chief minister chatning so hek ya da badung mug lai bi tang gi se khoi khra hongdok na ba ngang nari adu si tawrani aduna sima lai gre football gi chapter sima adu business ki di adu ki matik kana gre habitai handa ki sida mandle gi chief minister yawe adu ga jagang gi chief minister su yawe aduna ayo jagang gi chief minister na ga tawrme se ayun ta da gi till late afternoon habitai mayam sing si pulla ga kamai phasi ge si tanare hojiti am serious hoinare and we all come to the decision that unless this border is hungry hoidi kai mo kana ba puro oyab si mo su khang hai aduna jagang chief minister mandle chief minister anina asobo initiative lauraga yam kanna honarani at the same time som dei so ko Manipur chief minister laire and yam nungai ba mana health sector da tamo ko gi Dr. Palin na angakpa makhan gi in fact am pi ga dawri mayam su Dr. Palin nu masa khangami aduna siuma mayam sing si punjalaga mayam chapiru mayam dei su khara tabiraga yamna achowa mai pak pani hena lawi yam thuna tha khargi manung da border si akoi mayam na matam chupada haidna laibu border open ai si soidna hangadra ina su khanjai ai si bok tang han tham okay border se soidna hangpa yai leiba ani ki marakta chatok chasin se de hena free movement free trade lalo litik da su yamna free oiba chatok chasin da su oiba adu makhal gi freedom hai tare free do yam atu matam lakpagi mami tare habni matang sida i oja Palin da su lakchi oja khoi handa ki khongjat sida maroina mamang da su khoi Myanmar da gi India da maroina Manipur da laga layeng khibagi paw mayam laikhre aduga maruina sizu hospital laga aduga sizu hospital na su Myanmar da chalaga layeng khibagi paw su mayam laikhre aduga handak chalu basida masai oja Shivachandra takpi kheba oja bu ada dum sakhang biram bagi haidi mandle na jagang da khang biram bagi wafam leirisi so sida medical natraga khoi health care sector sida mayam jhana ba medical tourism yam chaw scope leina Manipur da haisi handak chalu bu da hena kharaga hena madu ge scope chawn ubirakpra not only Manipur khata da medical tourism to bana ta Manipur gi doctors nurses mayam se gi scope hai ga opportunity mayam su koi Myanmar da leiragani ha ga adum ba hena chawthok scope ubirakpra kamai yeng bi handak ki khongsat si taseng na da dugi hek mamang ai hapta ama se Gujarat da salui aduga adu hek loi baga nom yum da lera maga Myanmar chatpagi ni ada RK Shivachandra na engon da invite tor pasida ai siamna koi kitang reluctant oi bai da absence am sanga da kaino da koi clean san oi ni na adu bo koi na mission Myanmar sija mission Myanmar na hana ai koi came ahum 2013 14 da koi free surgical camp si tawgre 339 operation tawgre aduga doctor surgeon ani mane nurse taru mane train tor matung sida masigi loirak pasida koina marak si gap khar leire gap leire si maroi bade koina chathok chasin yada basigi ni aduna sigi matang sida ina koina tawru mayam sigi tasan khumjan ba loirak pada aidi goal chalam dai haidare score phangam dai sida natraga harvesting toram dai sida aina koi le horaga di masi nuai roi na Dr. Jugendra mathau yam chin bani masu superintendent ni maga aiga si yauja bani aduga handaki sida maru aina focus si atai tai du thado koi health ki da haiba taraga di anaba mandle da koi da laing gi anaba yam thengnare ad moi gi representative thengnare se anaba ma se cancer tor masimban si soidana lebsi sadaji ni da settle tor lebni aduna moina mandle dagi yangon parni yangon de Kolkata de Imphal la aga khoi layeng khibani hanbasu mai hangiba adu na tana tonga ba na mayam yeng khiba mayam boigi
नेपाली की कम्युनिटी नेपाली की बोई किनी ट्रांसप्लांट तौहिबा मा यावरमी अखोइदा तौने तौरमबदगी फर सम इशू खरदगी मोई दिल्ली चला तौर अखोइदा लाख मंगा दा तौबा याबसे मोई लाख 35 संग अदमाई तौना थेंगनै अदुगा मोइना थवैना अखोइदगी हाइनरागा अखोइगी ऑनरेबल मिनिस्टर लेपा हॉकिप तसु रिप्रेजेंटेशन थमे मोइना मन इंडिया दे अब लाखनिंगी अदु लाख पसिदी सुमाई तौना मखा दे याद्रमनिना नत्र फ्लाइट दे याद्रमनिना अखोइगी यामना खुदोंग चादबा हाइतारे सिगी सिदंग मासी यानाबा कन्ना केनो तौबियोना सिमा लेरे अदुगा लोइनना अखोइना अखोइगी नुपी म थेंगनै नर्स अमा मासी सिंगापुर दा बेस तौबनी अदो मा मसा ओरिजिनली मा म्यांमार गिनी मासी तसेंना हादा नर्स की रिक्रूटमेंट नि मागी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट सी मणिपुर मिजोरम की नर्स पामी सही यांखे यांखे पीबीओ मोगी मागी फिजिकल स्ट्रक्चर अदु इंग्लिश स्पीकिंग मोगी हॉस्पिटलिटी नेचर सी यामना सानबा हाइतारे सिंगापुर का अदुगी दुमा फम्मगा कोई वारी सानदना अदुगी रिक्वायरमेंट मैम जो कोई थारो कोलोन दुमा सु वारी साजे अदुगा लोइना कोइना मंडले की जनरल हॉस्पिटल कोई चंगे दिस इज 1500 बेडेड हॉस्पिटल अदैदा मोइसे किडनी ट्रांसप्लांट तौरमे अदुगा लिवर ट्रांसप्लांट सु तौरमे याम अदुम जखोलमे हाइतारे अदु अरगसु कोइना इंडियन कंसुल जनरल दा कोइना मोइगी कोई मणिपुर दगी मी अनिमसु थबुक तौरमे मोइदगी याम चाव इन्फॉर्मेशन फांगी थामदा चांगा चाट्रोक्सी भिसा की थाई भिसा ऑन अराइवल इंडिया लांगिंग हाइतारे अयामना हेल्थ केयर गिनी अदा मणिपुर दा चनिंगबा अदुगा सीजर चनिंगबा याम यावी हाय अदुसु मोइने अलाउ तौते अदु वंस मखा जे हांगगदी मोइ हाइसी मणिपुर दन हेन चनिंगनी कैनोदा मखा दा सखिबा भिसा होंगबा सिदगी मोइना अखोगी जे रिलीजियस टूरिज्म हाइतारे बुधा गया दा कैदे सखिबा कोलिबा इवन बिजनेसमैन मैम हवा सिगिसी याम चावना हाय अदुमा मंडले दा खोना थेंगनरपनी अदुगा सेगांग जसु सेगांग सिना मुखेन नकनबे हेले अखोइनसु मोंगयादा हानसु केम चलुन खोइ मसक खंगबा डॉक्टर नर्स मैम सुम लेरमी अदुगा मोइगी चीफ मिनिस्टर नसु खालिबा वखनसी सेगांग की डेवलपमेंट सी मणिपुर डिपेंड तवे अखोइनसु फावे अखोइना ब्लॉक लेरगदी सेसिदा सेगांग सिनि हान मलान थोपु दाबने सेगांग सी अखोइ कनेक्ट तौदरगदी अखोइसु चखुटफम लेते अखोइ लैंड लॉक अमर हाइतारे से ब्लाइंड लूप ओइ तौरने अनिसिगी यानबसी अखोइगी रिप्रेजेंटेटिव ने मोइगी चीफ मिनिस्टर का तौरसी मसी फाटोकपा हाइबसी याम चाव इशू मा एजेंडा वन तवे अदुना सिगी फाटोकपा अदु लोइना बोर्ड चीफ मिनिस्टर अखोइ थमजरमबसी सीजदगी अखोइ continuing medical education continuing nursing education aduga free camps demonstration ajiki general hospital mandles da akoina head of department of surgery nganaraga akoi advanced laparoscopic surgery si Dr. Jugendra Masamakshi India gi one national secretary ni mana lamjinga ga akoi doctor mayam taraga demonstrate tawsen yanare in principle jun chakani adu mai tawna adum lehore aduga segang da su koina segang si moina akoi important lai kaina da moi di lakpungamba चसोक से नकनबगी हाइतारे लंबीसु अखोइना चलुबा 2013 14 दगी याम हेन फावरे 90% फावरे हाबे अखोइ सरकार ने लेखोमना अखोइ सतबंगम दबने अदुना मोइदा अखोइन थममिबा कैनोसी सेकेंड की पॉपुलेशन सी 53 lakhs ने अदुना मोइगी सी लाख अमगी मथकता अखोइ ममि तांगुस लै हाइदी ब्लाइंडनेस ड्यू टू कैटरेक्ट अदुगी दु अखोइ ममि अनि नि ला अनि हेले अदुना मोइदा लैबसी आई सर्जन सी ओनली तारे खतनी अदुना मोइना मसी हैंडल तौब ngमरोइबा पुंसिगी मागी हौरेइबा मागी योखलइबा खुंगंग सी उ फंगदना मसु सी उ फंगद फजन उ फंगदना दुम लेरोइदोमने अदुना मोइ मैम से कोई सपोर्ट तौगे सिगी मतंग दे यारिगै कोई यामना हाईली सब्सिडाइज मोंगदा अदुगा मचिंबान काइबंग गोब काइबसे आई प्लास्टिक सर्जरी की कोई स्माइल ट्रेन की सु आई पार्टनर सर्जन यूएसए की मखादा हानसु तौरी आचलहु तौरुरे अदु हौजिसु मोइदा 95 गुंबा लेबगी 95 गुंबा लेबगी सांग ले अदुसु तसेंग हाइदा तमुदसु मी कुथरा लेरि संगक पुयादबा अन हाइबसी कोई लोइनमक फ्री द तौगे चथुक जसिंग सु कोई सप्लीमेंट तौगे आइदी बाइक एक्सपेंस तो अदो हारि पुनमक से संगथोक संगसिन याद्रगदी सुंगान कानरोइदबा अदुना सिगी पॉजिटिव लैंड परमिट वीजा ऑन अराइवल से लेत्रगदी हुजिकी मेडिकल टूरिज्म की हम चाव प्रोस्पेक्ट हम लेतारगसु नरगे मेडिकल हेल्थ केयर की एक्सचेंज हम तोबु यातारगसु मसिन अपन बम हुजिकी दी कोइरी हेबनी हम चाव पोटेंशियल दी मेडिकल की हेल्थ केयर की लमसे लेरे मतांग से हां ओजा सुचंद्र सुलाचे ओजा सु हाइरिबा डेलीगेट से दा योबिरोबनी मंडले के चीफ मिनिस्टर जगांग की चीफ मिनिस्टर अनि मगसु ओजा हक्थेंगना वारी सानबीबा सानबिरपनी हतारे मिफम से योबिरपनीना
kari ozaagi wakal thengna bi khoi hurdle di khwaide ki chaw biggest hurdle hoji ki oradi haide trade phajana tawba yare yam su nang na re adu bu khwaide ki biggest hurdle le land loot permit se khoi lambi da chat pa yada gi asi ma lere aduga visa on arrival maru tourist ki oina masi se leitabni hoji ani se changtok chin yada gi yam chaw hurdle leri adu bu kari biggest achievement handa ki sida thengna re no jan lobi mere ketang introduction oina any economy or any area se in isolation the socket physiwai ana akhoi gi north east particularly Manipur is Delhi dagi 2000 kilometer lap mafam ne and that is too far from Manipur adagi so also ngasai gi jaigang jo hai saigang joi sigi region ji hek more lan thokpada ari imphal 112 kilometer 13 kilometer sab the border crossing ka bole alle ne mokhoi gi su yangon je ari 1000 kilometer the lap mafam ne yangon jo kana sai moi gi su aksai gi Iravadi turen gi marin si Iravadi turen haibidi kuming dagi China dagi la erga Iravadi koi mandale phor ga dagi yangon takraga adi bena kano tagi doini adi Thailand tagi doini along this route sakholaga akhoi rom da moi gi western border hatare sir leiba saigang masai jaigang ri se ngasi Manipur gi 1.5 times sawi area da population about 50 lakh kumalai akhoi na around 29 lakh kumalai akhoi Manipur na ani city next neighbor ne adu hana tori si ani se leibo khangna di amana ama masa khangde ali economy di to mi ga unada bhab da leir pane ana sai the best akhoi gi integration hai matam da physical and economic integration mamang da emotional integration changeba masi hanak kisada hanasu koi Dr. Palin yoi digi koi RK Shivachandra hoi ma'am toina dum khana interact to ui hana kisira yamna hekta football team karike toro moi mi ma'am ka toro koi mi ma'am ka toro open discussion toro public to people interaction gi emotional integration gi makhoi dagi su integrate tawning ba akhoi dagi su integrate tawning ba adugi integration gi achaw step am upange masma masi yam kanon masi number 1 step akoi masai mi singdu nungsinar adi mi singduna amaga bu adi unaning adi masai land route kyo yu kari route oge yu man people do the government the pressure pir kado imne ba automatic ma breakthrough la kani firstly Manipur amasung north east ki parjana Burma ki miga Myanmar miga interact owning ba trade and commerce business every aspect link learning ba so also makoi minaso akhoi mirom da any trade and commerce of education of skill development no tourist sector of interact owning pa masigi mid owning pa si masini akhoi khwaidi chaw achievement adu tawdi akhoi atai makha tar pada akhoi saigang si masai khwaidi moigi sparsely populated area ne yamlan ta ba thinly populated hare masi ana adagi khwaidi moini inequality mineral resource adagi akoi agriculture gi akoi peas guma bin guma krim basi sum production masin plus forest koi Burmese tik harga maximum horji Indo Myanmar border along the Manipur ga tainaba boundary masine masiri moi ana full of resources ne moi unexplored ni coal so khoi gi sigi tammu lanthokiba khoi gi kalimyo udri hill range ni coal deposit so mo leibine ani moi da power gi wali mo da ani moi da wat pa mam le ai khoi da so moi gi pot darkar le mam le khoi da so ana sai the second step ta khoi emotional the physical integration aga moi market structure se kaino akhoi gi market structure na kaino haibidi Burma gi Myanmar gi demand na kaino supply ngam na kaino demand and supply structure se ma ai khangwi nar ka doini so also north east musung Manipur gi ai mainland India gi yap thakre masigi demand structure na kaino supply structure na kaino akhoi na kari pami kari ne akhoi na thadok pa ngami ga si interaction businessman ma'am producer entrepreneur ma'am people to people interact matam da masigi idea ma'am si
form to minar ka do ni madu ni ngasigi achawa greatest achievement ni madu uramnina saigang chief minister su akhoi telephone da ko honorable sembu wari sali telephone lorga adugi immediately makhoi su yangon da nipito da akhoi gi interaction si economic physical emotional integrations and speed up tong ba barrier ma'am si basically land route hadi lambi pharadi imphal lagi nongdu mandile yoponi about 800 kilometer gadani 800 kilometer European standard ri pungamada kilometer sam ni pu yang kai thori asi nongmi lambi ne ba ali flight ri ni ni jangdor yang wonde Kolkata de imphal ni ni gum jangni ani paisa su yam cheap route koi edi transportation ngamdo ni movement ji adana masi moi chief minister ani do basically akoi Zaigang is in San Henamo Toy Hore. I quite put the Tomin the Adam. Henna quite punna. So what minagadi. A quite interdependent or the Ate atopa quite reestalam and the Sotoni and quite integrate with only Moishu Nipito take up toge. A quite honorable minister through the indagament take up the Wisi. Understanding laner. Okay, understanding laner. Hek Aquina Tarik Kunmari the Gisel Roga Kuntrama to the Hale, Halamatung Sida. February की तारीख अहुम द अमदी मरी दा कोई गुवाहाटी द पांगथो खिबा कोई ग्लोबल इन्वेस्टर की समिट द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मसा मंग्याव की मान फोंदो खिबसी गुवाहाटी दा इकोई कुइदना भूटान की सु कंसुलेट अम हांगे अदुगा बांग्लादेश की सु बांग्लादेश ना अहान बा कंसुलेट हांग मनी है मोगी गुवाहाटी दा हांग बा खिबसे अदुगा हंद की समिट अदुगी टैगलाइन ओखिबा एडवांटेज असम इंडिया's expressway to ASEAN countries है बसिना tagline to repeat to what khatanatana high but tagline say chumnagi tagline nate statement nate but it is the comprehensive vision quite the comprehensive quite the chawba vision amakang na so phondo khibale so I see that I know oja Shivachandra laksani je khoi Myanmar ga changto jing tong no bsi yam mathok ta habni na khoi tamu da khoi more da na trak Imphal da khoi consulate ama khoi Myanmar ge consulate ma leibu mathok ta dran khali aduga handak prime minister phondo khida northeast India sina कोई एक्टिव पॉलिसी की हार्ट ती थवाई दी तुम ओइनी दी हायरगा कोई एक्सप्रेसवे से असम दा ओइ बगी वाफम से हापे थमम बगी ममी मदी तारी करे हेबनी होजा अदु की वा थोइदोंना लैगदौ मानदे आंनि हाइजबदे एक्सप्रेस फ्लाइट जियोग्राफी की फिबम सिदा गुवाहाटी दा ताबगी से लंबी से सफम लैतबा हाइतारे मणिपुर अकोइना खंगदौदी अकोइना मयामना मिजोराम दैसु फाउनिंग नागालैंड दैसु बॉर्डर हेक बॉर्डर ट्रेड बॉर्डर कनो फ्री ट्रेड के ताइनाबा हेक तौ हेक चिंग हुतो के हेक यादब पोटम लै हाइजरिबा ngasi world da khwai chauna la se da sigi akhoi gi homeland kai kai haigat khirga jagang ya amaton da la se hai sida world gi khwai gi naga gi chawba new year festival taw naga new year taw ise asom mon lom dai sala kilometer 3 3 kun bharam moeba but rap foiba mountain nu changba yadri ne ba adi aduda hangba yadri naga isin naw mayam kam haraw ne mogi eastern naga Myanmar lai duga kaino ma pun ga dai ne hari si sat ke hai ta khoi Manipur da gi chat di yaro e ba adu Mizoram su is very good aduda ma hanga su yam phai aduga khoi Manipur gi lai ba se khoi gi sida Manipur da gi na tamu power ga chat li ba se this we cannot change everything could have been changed might have changed but there is something we cannot change is geography ana sida lai ri ba port sida sida taw da na atopa sunglo taw ba yaro adur akhon mayam na khangmin ga doi di adune jagang su khange eba ngasi tapna khange si hang da mangi se ngasai tapon ha gi da supposing yangon hare yangon sida hare sida yangon da gi to khraga som da yangon sing aktang swai da tham gi si kai noi di aso country ani gi wa khana ko tam da country ani na khana ba yaro because the problem we face in Manipur the problem we face in Jagang is different from the problem in Yangon and Delhi sigi porsi am lai bani na hoji sam na wa jati tari ba sigi san gi China ga taina matam da Himalay kai kai umang wamang snake lai ba kai kai taw mayam sing sina sungchang changna ba yaroi do ba khalam ba se loi na kak thokre adu ga phi selam da wa jati ju khwai chawkhat po oi gre skyscrapers mayam lai gre China gi power grid som the la khinjale night club lai re khwai chawkhat pa mall lai gre and sometimes blackberry se wa gi khwai chawkhat ta the work ta yangon da line phang da ba yawe ai chawkhat pai je sine ba now prithvi ki global map and the khitang pixel ko the Asiatic map sida
ख्वाइदगी लाइबक थीबे स्टेट अनि हाई तारगदी जगांग अमदि मणिपुर नत्रगदी लेहौद्रेबा बिकॉज देयर इज नो एनी पॉइंट इन द इंटरनेशनल बॉर्डर इन द इंटरनेशनल एशियाटिक की मैप सिदा कंट्री में कंट्री में फाउनबा यादबा अमफोक लेत्रेबा से सोमदगी कंबोडियादगी चले कंबोडियादे नोंगपेनदगी चले नोंगपेनदगी हो चिन मिन सिटी ता यारे सोमदा हानोईदगी कुनमिंग तारकपा यारे फाउनबस लोय याग्रेबा सोमदगी तासिलेक्तगी अमुक थाईलैंड फाउदोखि यारे सोम के कुलोटि सानो कोइचेन चेलगा तवे याबसिदा ख्वाइदगी लाइबक थ्रीसी जगांग स्टेट का मणिपुर का सि ओइरेबा जगांग की मनाइबक थ्रीने असोमदा रेंगुंदा थाईलैंड समनखरगा नुंगाइखिबा और सान स्टेट ना थाईलैंड समनखरगा नुंगाइखिबा और सान स्टेट ना चाइना समनरगा नुंगाइबदो जगांग याउदेबा जगांग स्टिल रिमेन ए लैंडलॉक स्टेट लाइक मणिपुर अखोय सोमदा अखोयसु इंडिया की एक्सट्रीम कॉर्नर सिदा लैरे हारगा सिगी साउथ ईस्ट एशिया की कॉरिडोर नेबा म्यांमार सिदा अखोय लंबी से फाउदोकफम पीद्रमनिना लैंडलॉक हाइदो दुम तौरे अदुन लैंडलॉक स्टेट अनि से कपिनबय वा खतनी दा हुजे सि हेक हांगपो मतम जगांग सु खंगनेबा कयामने टूरिस्ट की फ्लो से कैम लानी अदगी सिदैसिदा मोइगी मोंगवा काइना तौरिबा हुजे कैपिटल से चौखतबो याम मी लन तारगा याम नुक्सिबा सिटी सम 50 इयर्स बैक अखोइन उबा नुक्सिबा सिटी मदुमाइन तौवेबा चौखचरसु इंफ्रास्ट्रक्चर लेजरसु दिस विल बी फ्लडेड विथ क्राउड सी लानी मंडले हाइसि अखोइ थ्रू दे फावर चतैनी अनु कालिमियो विल बी वन वेरी इंपोर्टेंट इकोनॉमिक हब कमर्शियल हब ओइरकदरनि सिदैसिदा मणिपुर की नॉर्थ ईस्ट की मैम लाकदरनी वेस्ट बंगाल की मैम सुभाषचंद्र चलम लंबी कदाइदनो येंगे लाकदरनी जगांग की मतोंद तौरिबा नागा फेस्टिवल नुमित 3-4 तौरिबसी येंब नागा मैम लाक्तने अदुना जगांग सिसु हेक्ट ना खुनबा स्टेट अमा ओइदरने टूरिस्ट की मैपता एंड वाइस वर्सा अखोइद अमुक येंगुदा सी जगांग द ngasai lei हाइबा 55 लाख से they are predominantly Buddhist, except some Jin gi part khara natna Christian khara natna si lak sigi haiba lak mayam si lak nipu si loi Buddhist warga di moi pusi da ongtang chatninge ba moi na lak moi na ngasi moi government yam hari se lising ku manga da that means kaino da 5 lakhs da Myanmar paisa de 25,000 5 lakhs ore 5 lakhs da Buddha ga ya yohon ba se ungta tabiu si ne ba 5 lakhs du di 25,000 na te 20,000 na ko yohon ge ba हफ्ता आनी की ममांग मिंगदु लौसलनी टिकेट कक्थोकपिरनी लुपा कलकत्ता लिसिंग अहुम न यौसै हंगत हंदा निफान आदा लैब बुधगया लैब पैसा चंगदे इराय लाइन तौरगा मसी की मी लिसिंग लाकदबसे मणिपुर होटल द लैरंबा मणिपुर की लोकता की ngamba रिक्शा ड्राइवर द ऑटो द होटल द it is something dollars size nong tar kadrem ne ani makki asuk kana ga do mayam se still we feel that we missed the line till now aduna masi moi su khange koina explain su tawre mayam su tamu polin ne su tawre sidal laibi mayam sina su tawre moi si field handa ki se tawre akoi asuk chawo opportunity ma asuk sang chahi kun thra se manga la hai bagi nang horo e be potu lai hore ana on our part si chali si government ki legislators mayam policy making kaino da yaw mayam laire the health तामो पलेन हेक्ट तौसे हारिने हे मोरे द चलगा मयाम सिंसिगी एकता हाग से हारिने लोइन मशीन लैगे तौगे मफम दु अखोइना एकोमोडेट तौबम संगे हौजे हौजे खुदकी होइना और हॉस्पिटल साब संगे देयर आर मेनी वेज अदना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नागा बुद्धगी आक्ता बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स की ngakto ओइब गेस्ट हाउस हम सानी काइसी नागा कानो जगांगी चीफ मिनिस्टर खुवा खुजैब हराओइब बुद्धिस्ट ओइबनिना अदु सादबसु यारोइब साजु सानेब कोइ गवर्नमेंट सो सिगी सी वंस वी कनेक्ट and there is nobody to break it off aduga economy da khwaidagi chawba hafama se oineba ai makhada ung tajage aduna masibok tang thamjage hoji bako enti yam chawna emotional integration emotional connect amadi leibang amle handa ki chalo khongjang khoi khongchat tuna madug yam chawba khoi achievements ubang ame khoi manipur gi market su india gi market su at the same time jagang mandle aduga myanmar gi market su yam chawba prospect ama yam chawba ani sig marakta kana gata pa mayam ama tourism gi oiro economically oiro yam kana da mayam su ubani na masi atu matam da hangani wi apam si leibak ani makte leire habasi mani aduga handaki khongchat asigi matung da atu matam da ahong bo mayam su lakani habagi thajam de leire on the note ben toloje ke preti am to jaraki impact news me tadro nebi welcome back on the number of Manung Hutna a 360-degree analysis of news and events with me Nongthombam Manung Hutna ngasi khana jerbe basi hokhiba mamang tha January gi tarik 23 dagina 38 phauba Manipur ge sports amadi business ki delegate amana Myanmar gi mandle amadi jagang da chatuna
football sanaruba aduga business ki mifam sing pangthorokpa maruina jagang region amdi mandre region ki chief minister aniga unaraga hairiba business ki meeting sing ase pangthorokpa asina leba gani asida maruina leba asigi border state oiriba manipur amadi Myanmar gi khogi region ani mandle maruina jagang region ga manipur ga ahen ba emotional gi integration roga ani ji marakta mari hen pagalpe mami tarakpa at the same time emotional integrity khatana tana lebak ani ji marakta khogi border gi hoji apan oiriba khoi land route permit na chingmulai triba visa on arrival na chingmulai triba mayam si atu matam na hangdrokane duga manipur dasu Myanmar gi khoi consulate na chingba hangpa yabagi othopu mayam ler khusik matang da kana jabani mathang gi question se yoja palinda la chigo ja khoi medical tourism ge damakta di manipur si Myanmar gi point of view dagi maru ina jagang region se na khoi manipur hek jum thang na ba state am oibani na mapam du dagi manipur yamna langam gani aduna pokona lakum matam da yamna khudong cha da ba hojiki on di visa si on arrival su leitaba aduga land su lakpa yadabagi post leibani na ngasagi adugi visa on arrival amadi land route permit ki problem si di leri adu ipatara ko su hojik si Myanmar gi maikai degi habitare ko health care si as far as health care is concerned how serious makoina manipur ba kyam seriously atopa india gi chakot pa medically na traga to infrastructure chakot pa city myam su leibani na makoina manipur da kyam yamna health care si gi miyeng da habitare kyam yamna serious oibage kyam yamna manipur da moina prospects uyen khan bi aduga akogi business summit am pangthok pune meeting am pangthok pani na mase give and take haibetare manipur gi maike degi koina proposal mayam piram batar ko su makogi maike degi su proposal mayam lamdong mali kari happening handa ki mifam ani sida thengna khiba kogi health care gi sector sida Myanmar na maruina jagang amadi manle na manipur degi expect of aduga manipur na makoida pige haina service pige na khan gi mayam sa jam phajaba question ni duga jam chaw challenge ni Yangon as such to adom multinational company jam sangre Thailand gi adaga Indonesia Malaysia so ba magi company mayam sang health care gi dawta aduga mandle su hauji si to adom ba mai China gi aduga tai company so yam sang bagi aduk chawna koina koigi investment du pay de hauji ngamde aduga India gi oina su super brand khar su changna ba honari hauji maksi exim na puraga tonga ba khoi hospital mayama Yangon da adu loraga Cambodia sakri akoigi team member khar su yauki aduna ambassador na su mosigi hangdokpagi wasi phungdu ena su khoida hai yam chawba challenge di hai ba Manipur gi lai ba situation sida akoina hojik si yam kana compensatory exponential growth am electragadi akoina moida chalaga laing bai film lai aidi reverse akoina moida lakani en khalise akoina develop ta hodragadi akoi moi chatta nakpadi haidare aduna hojik lai ba sida akoi Manipur gi oina yam chauna akoi Manipur government is koi approach tawjare MOU su sign tawjarabani Manipur needs compensatory exponential infrastructure development adugi makhada akoina dim university oibe aba health ki city ma akoi propose tawjari sigi si says the medical go ba paramedical go ba nursing go ba health management go ba aduga super specialty akoi transplant program the liver khang the heart khang the lungs khang the hauji kidney budi haure ko aduna tonga tonga me am si adi cancer gi haro robotic surgery haro hai sing si lakadoi bot ngaktani ada akhoi si hana dagi sotha dana leibani India gi metro sing ga yeng bada aduna sahi mada India gi Manipur gi oina around 50,000 patients is chatli bane mapan da laing ba aduga loinari ba like la su hai ba office ka ba moi mi ani ahum loinari moi si office gi suti lor chatli ni men hour lus yam chaw khra ni adagi doctor tambasi mi samri gi mathak chatli sahi mada mapan da hai si outside the country outside the state aduna private medical college da koi MBBS tambagi or PG tambagi adagi nurse da 1000 chakre adagi paramedics chakre aduga pharmaceutical company da 600 ki mathak tai Manipur da poi gi hidak hi sell tawine hari mayam si yeng matam da Manipur da gi economic drain si 1500 crore gumba chatli hari si block to ama number 1 da haidi akoina infrastructure develop taraga haidi chathoki bi han bai tare loina mak thatpedi ngamoi loina mak akoina loina madu accommodate taw ngamoi at the same time attracting patients from neighboring states or rest of the country and outside the country aduga infrastructure si international arena da compete tawung amagadi
distance is not a problem. American hojik lakpi ai kaino da moi gi chahi ma da 8.5 lakhs si America ma pan chala laing chale. That means moi waiting time lai ba adagi atai mafam ja quality service me am lerak pa JCI phangak pokol me am aduna akhoi Manipur gi oina hojik yam chawba challenge si akhoina asa ga ta tawudana tana akhoi som da homework am su targa lai. Manipur needs exponential infrastructure, compensatory infrastructure development hai tare. Aduna sigi posi da koi na 3,500 crore gi project ma koi handaki tarik tara mari sign tawjani MOU ma. Hai ba posi gi damakta koi Manipur government dasu lampi biu either lease oiro natragana leibi gi oro 200 acre ma. Hai chi futuristic oi ba sahi yang kai humbu infrastructure develop to medical gi tawna ba. Kaino da hojik lai ba posi da di koi na koi se ada liver transplant ta hore harisini mandale da yangon da phanga bane ba adagi moina ayam angam ba kangpuna Bangkok Singapore jali adu de 10 times costlier ne adna India si yamna hotbed kind ni hot destination ni medical tourism gi aduga hajik 2020 da di masigi kind si 30% growth like duri ne aduna Manipur should not be an exception India gi part amo ibni na aduga Manipur gi added advantage kind da India gi act policy bordering with Myanmar and Manipur gi laiba medical colleges, nursing colleges, kasai mukta da haije do nurse ki di next to Kerala largest second largest producer of nurses ne. Ana Manipur da gi laiba English speaking siga aduga loina magi hospitality ne ta si yenga di world sida na health ki doctor ne paramedics ne nursing ne masi supply to da ngamui da ngai adu huge potential in Manipur lai se adu Manipur da lakpai da muksu weather si jing biro adu locational advantage India ga China ga South Asia junction sida it will be the happening place and see it is a possibility yam sawa adu ne akoina jesic tawdo si homework si am chaw na tangi akoi we need the blessing from the government of India government of Manipur and this is what we have been working on. Okay. Manipur ta yam kana sengholok da batara ga infrastructure sing si akoina medical ki tourism gi yam chawba scope lai hai si masi ona tena bada akoina mingon da oina selaga lai ngogi film su lakpa ya habani manam hojik si right time to develop all the required infrastructure habi wahum dani oja thamir se mathang jai oja Surchandra lak se ko gi trade ki matang da su natraga handa chalu ba khongji sidagi oja na oja gi experience ha batare maruina ko gi hojik ko gi land route ki permit lai ta batara ga su leire hana khan batara ga su yam chawba ani ji marakta connection lakpada apan bu oyana khandu se kari kari area dane khanbi koi infrastructure maruna lambi thong dane khanbi bra lambi di yam phajana se maro SN highway number 1 si yamna koi more da gi horaga dum yam phajana lambi se leire ha tare koi imphal lom na ha galak pada khatang noi ta tar su asona sang gi bas jagang ni jandal hori lambi si yam phare ha tare ja aduna lambi ge damtar yam thodo problem do mande adu bu kari open thamini language problem layan khanbi bra koi obstacle sing si connectivity ki problem layan khanbi bra natraga koi atop area sing da kari problem lai in ubio simple thing dai khoi gi sai kanau bu kharna Guwahati da do hang ba Guwahati da flight service lai ba khoi ba yes Guwahati si koi north east ki capital gu bani however koi na connect to do si tung halaga Guwahati rum chaka da unati mang rum da Manipur ri lanjalaga khoi gi tamu ta do ni Myanmar ta do ni basically asa khoi Saigang region si aduna here the trade and commerce of IC akhoi nangnardi len base neba adu khoi di hekta thangnana ari khongka am kan tho tamu lerim be adana di kai nong su akhoi trade and commerce len ruta permission je hek pirp matam da akhoi na adum akhoi advantage oi leini akhoi Manipur na mas advantage oi leini ade akhoi hoji SN highway 1 ji akhoi more bhawa hoji akhoi Wangjing bhawa an first phase of 4 lane gi tender kawre then mo akhoi Wangjing da gi namuk tenopal khar lan to po tender kawre and more he bhauji akhoi develop torin asong gi saruk su adi akhoi gi kano bhawa akhoi gi up to Ningthi river sa hodi India government to doini already thong humpu ga mari ro humpu ni panji equipment speak re masi akhoi honorable same salga Zaigangi same with the foundation stone late on mineral jail. Basically, monthly already chocolate labor, monthly city. Basically, the resourceful about remote city, Zaigang labor.
and Jaigang and Nibe Naglersi. I don't say integration tomatum, economic and physical and emotional integration tomatum. Manipur Kalamaga Akada Wajan Bengal Gra Assam Yarway. Why border with the Mizoramzo, Barmaga border to Wole, Nagaland Jule. Adumoinamak main land route, Esan Highway and plus Esan Railways. Manipur Power already declared to a determined route Malaga Veneva. The border the Kara pre trade to a Sokol Pay, Ataisuk, the Barmarong is a Korongiso. However, men no today, a quick Esan Heavy one, say Adum Wile neighbor. And I couldn't say Moreda, Tamuda, Bisa on arrivals, Heck Limitamda. Aduga Quiggy, the transport lane transport facilities once developed documentum, I think nobody can break, nobody can stop our progress. Aduga Madam de Kui Amakitang Sandona Herbda Hujilasi, and I say mineral resources and forest resources, Mokweda Yamle, Mokweda. And Equada skin development, education, economic advance way. Dr. Palin is like nurse Maktahaso, a nurse, one of the best. Mainland Indian Nangmatam, Manipal Yadu, I quite a canoe. Burma Sumoy are Nipito Yahudi, young one given the Karanga canoe. But Saiganga Koidi, Sumyanganda, Burma is a whole Yangazo medical college, Marimutani, Burma the Lady. Already too late, a medical university, Madam Linkerpay, and the IT sector, Helluman handicraft, Sadiki. Medicine world India one of the cheapest in medicine. And a quick petroleum product, a quick Malomda, a quick Asauba, a quick storage facility, a which Hagapal Loire, I see all the portray red fat we're doing. Intensity, Masida petroleum products, Myanmar supply to only the Muta hub we're doing it, exporting a hub we're doing in policy. A queen must see. Ate to oiro hero intentions already long back Uravani than Masi real fat petroleum Asoba facility storage facility Tamaga petroleum production si Myanmar supply to the May Mata Tamu Hova supply to Rizzi Tamu Hova Tamu when supply to me further extension supply to Way and I medicine curriculum see illegally level. I Saigang is minister, I personally have. See, quite a Saliba, Mayam say, cycle, medicine, a two wheeler. So, Mayam Saliba, quite celibacy legalized to the Venamarmoidana, Kanana quality control to Kanana Magi Portuguese, I did Nakalira, Asalira is Kanana determined to river. I think state the so income card, man, Blake the Salamina. So also Moidigiso. Thar country product Mahama, not only Myanmar product, Thar country product Mahama, Nampalong de Quedalansa Leva. Neither Mogi Tamugi districtara or Natraga Saigangi state governmentara, nor a Koi Manipur government income Kadim. A transaction di Nomada, I sana now director planning with the Quetza work for survey to him. In Dagamangi Kota Nampalong de Queda. Import to which is Sahim the Karor party. That time, the other when a survey to one day, Nampalon the name of the sale process, Karor Madley. One data. That means recorded with other know with the Karor that time, then you go. Karor or Sahim the Karor came get 1,000 Karom regular. I look at some character that quite the extra the Karzo, Karor, some sunny zone Karpayagi, put in sale. One among music. Illegal transaction में हमसे legalize हुआ अरुगा plus मसाई मोरेदा अकोई सो visa on arrival मकोई की सो गुवाहाटी तो सो हंसे सुनो but अकोई की तो मोई aircraft तो ताब तो खोपड़ा अदो अदा अकोई सो aircraft तो मी कैमरा नहीं मसाई land रुचि वो हांगदी मोई सो तमु द visa on arrival में हांगबा अकोई सो मोरेदा में हांगबा मसे अकोई target तो वो अरुगा मसाई लंबी सी फर्म तुंदा free movement लहेंगे तो नहीं another proposal इन हायरम बसी यार के दी Imphal to Moniwaze, free trade zone in Lautonsil, free trade zone, Imphal to Moniwaze. Okay. Masi Adu already put a maximum henamo easy here. I think a top proposal Masu Sinag in the Yunnan province. Yunnan province capital is Kumini, Sinab picking Sapta, Beijing Sapta, Pung Maripai. Why down west neighbor
South West neighbor. And I quite not North East extreme neighbor, North Eastern region. And the Moigisu, Saigang Mandalay Swagi region. See, a capital Yam Taco Poi Naknabane. Masi the development is an integrated zone of the quite Yam Kanagani have the Saigang ministers Vasili Asia Yaning the high. And I quite Saigang Manipurga. See, basically, must target a Godoni. I think a quite a Moi language ki facility ma'am city Moisozi English Tamimagi Adum Lady. Moida English Kakang de River. English school hang but moi welcome ni English school and language ki coaching karke ma'am Manipur facility pibe moi rum da sal ga tam pibe and skin development ki training nursing ki left assistant ki and kano ki IT ki asina sing ma'am koi da koi IIT ma'am le ga si upgrade or ga koi sit khara Myanmar pitho lore koi punam inter exchange program to matam da immense benefit lakani ana hoi ekona changsing ga dose road sima automatically pharani hoi sem hori lambi du mayam ma homti yam phabanate adu secondly da ngasagi more ga tamu da visa on arrival se plan ma masani visa on arrival laktar ga di he na mapung phar ga haibani adu hoji ko enadi ani gi maike sita kana ga da basi loi khangnare son india gi site su aduga Myanmar gi site su phalang leitung thabagum mani soidana phanga da badum laba benefit haigadra animaki leba animaki win-win situation oiduribne adubu hoji bogi onadi khogi border se hang dabna bar mudana madu pallaga leire haibetare adu hairi palli basi pandana gudam ta India government gi market yam chauna khogi Lucas policy dagi actress policy on phawba to hoji yam kan expedite tawri hatare lambi phawba Asian highway se yam badana semjen ba haure motorable or had a yam no and Chapia Lambi Matam Changadana. Other Hoji Lemhori Maruina bus service Honi impal to monthly bus service Honina, Lautoka Hojibo, Hobungam the Basisu Maruina, Hariba Tamu dagi, Hagra Moria dagi, Kugi, Kaleo Hogi Martaliba, Kugi Tong, Hatare Tong, Humputrama to Anidi. Jaganga same grehare duga lemori wahum pampan Indiana same bagi wahum lay mane mana madu same taragadi hari bus service ka jodum hobung amni habi wahum gasule kari habini aduga consulate amasu khoi moria da natraga poitamu gi dasu khoi India gi consulate ama lay mathok tan khami bra kamai yeng biuja kitang habi 69 bridges yam thun horani by around assembly loi with the noble CM na su azum jagangi chief minister na su yamna kanna akhoi chatpada su thong sida di ong loisan biu haibagi akhoi India gi oi central government ki project or so Manipur chief minister su yam kan hajar ko lai ana si koi joint venture oina Mumbai ki farm ga Manipur ki MTDC ga tawga low port ni adana si somewhere around 27-28 size da natraga March ki horko size da ahanba fast bridge sai tare ICP dagina integrated check post dagina huki hojing mayam chatna iba thong sunu na taba thong ma kapak ka dawre ba chawa thong ma si ko noble chief minister no hopefully sanga bi be yai sangar kanda yam thuna athuba mata foundation stone hai tare sorry aduga prime minister honorable prime minister la aga thong sabal orga de aduni taw ga dripse ana once sigi si taw khip ta ga thong macha macha pikpa su yauri phuma panche war footing da saraga pakthok halani aduga ai khoi su egis policy committee khoi lai su full la khoi gi sidai da khoi gi khangna jari ba jagang ge kai gi mayam khangna riba mayam sing siga not only khoi Manipur India rom da gi thong saba change haina yaroi dawni na adu gi mi mayam organize tawga masidi yam athu matam da khoi tawna no mateng pangge na su khalle yam nungai bom na consulate office ama Manipur da lai bai si chungsoi soi da na tawne khoi honorable chief minister su masi concern lai mama samana su Yangon the set matam da other policy making makers mayam legislators mayam da consulate office ma ka da wile roi no have port yam na phajana laire aduna consulate city hoi Guwahati da kaida hangjara su Manipur da suang hang da yaroi luriba poti Guwahati da pai ga port businessmen traders mayam chumna koi ba chat pagi buddhist market ki kai adrei chat pan tongan bam ni Guwahati da taru mi du su makha da Manipur yorokani kai no di tawudo trade volume ji samudra natam ni si lambi se chatra di kai chat kani mai potu yeng ba nong tor su Manipur da la kani aduna masida Guwahati da lai hiba lai ta thoin khande ado hoje ki amu lai ba posin Manipur si connect tawraga Manipur dagi Mandalay or Mandalay dagi Yangon or Kunming or sidai sida Bangkok sat khibe sida khidang khoi da problem lai dei se Guwahati na su chapsana lai dei problem se kai no have ta di new year strip route ama introduce tawdreba sidagi khoi na Imphal dagi Mandalay pai da
kaisu mini ni fu da pai nga moi inak nak pa se kai no si Mizoram dai toro pai dai ne ba si jagang si la la ga pai be yadri ba sigi route ya route si pi dri hai tare hu su Guwahati su same thing mu jo som tawr ga koi din aduna singbo mayam ga se khoi tawbom changi haidi sigi route le han bio dai suppose hojau ji Guwahati dai na Jorhat pai ba pai be yada ba khara radar kai kai khinba defense ki kai gi tawbom phom koi tho pa han ba du mai na jagang gi su kai le no khangde hojau ju piu yadri singba hurdles khara lai anyway but the safest is akhoi gi di makha da chat pa sini akhoi mathak ta maramor ta pai ba kai su kai de if necessary akhoi Kolkata dai so dum pai be ya de ha ba natte but as of now sidagi akhoi more sidagi chat ki ba chi yam important hoy aduga honorable cm su concern lai akhoi hojik monthly da su north east India land route business center aina khoi hangna yam gan tawri jagang si minister su mafam ji pige hare mandle si minister si honorable cm na hodok piram bani yamna si laitar ga si ki port sima laitar ga even business ki trade ki kai gi sina paisa kya lai gi bang si gi rate na kari kai se phone founder kadar ne khoi business center hang kadar ne north east side si amarom da north east hai se phewani sangdai office si khoi Manipur gi oidorim ne sam sam na khoi mayam da center oidorim ne Manipur ki tawdam ne Guwahati duna la land route ki la ko da mo amuk yar oidorim ne aduna masi it is all interconnected Guwahati ngakta nungai bu su yaro Kolkata ngakta nungai bu su yaro when it is AKS policy mayam sing ki they should not covet too much Guwahati should not think that they are the center of look is policy I just hounding be ante West Bengal na moi samudra rong gi maritime gi du da samudra da power sat ki du da moi hen nai that we agree pare moi hen nai adom dai di but when it comes to land route connectivity, they should be very fair. Manipur yaudana, there is no any kind of AKS policy without Manipur. That's all. Okay. North East na AKS policy ki India ki AKS policy ki thawai oi bataraga su koi Manipur yaudana hari ba AKS policy sidi oithoi have ni madune Manipur si geographically yam maru oi badu India ki oina su koi ASEAN countries sing sat ki hai bataraga di Myanmar na khwai di ahan ba कोई फुटस्टेप से मस्जिद ओइगदबनी ना म्यांमार गा अफब मरी थंबा दुग मरुइना वीजा ऑन अराइवल थंबीबा लैंड रूट हांदोपन सिंग मसी याम मथौ ताई मरम अथु मतम दा हारिबा थक मयाम से एक्सपीडाइट तरकुन हैबगी थाजब लेरे मरुइना कोई लंबी सेम किबेशन हाईवे सेम किबा मदुदा लेहरिबा थोंग मयाम मा सेम नुगु दमक तवजिक मथं मथं थबक पाकलिबा सिनदी अथु मतम दा इम्फाल दसु कोई नत्रगा मणिपुर दसु कंसुलेट की ऑफिस हांग पा म्यांमार की अदुगा म्यांमार की मार्केट दसु तमुरम दसु कोई इंडिया की कंसुलेट सिंग हांगा कोई लेबा अनि की मरकता चतोक चसिन ट्रेड अमदी टूरिज्म दा याम चाव होंग बलाकनी हैबगी थाजा मंगलोना ngasi की मनु होन की थरम से मतंग साइट लसिन जरगे ngasi की थरम सिदा ओजा सुचंद्र ओजा पालिन अमदी ओजा शिवचंद्र लेमब्रे तो थरम से बथवा पिके बंदु मपुंग फान की दम तो जा हुम अमुका ना था से फोटो चरी अप्रिशिएट योर जर्नी Thank you. मसिन ngasi मनु होन की थरम ngasi की एडिशन से करम तो बिबगे खद खान बिरप यागनी कोई मेल आईडी impactvnews@gmail.com नत्रगा कोई फेसबुक पेज www.facebook.com/impactvmanipur दा join to birka comment number the feedback thaber puyagani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Nongthombam signing off. Kurumjari.